Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barcha maqtav hamd seneler Rabbimiz bir Allah'a gına tiyishli ham türibizden çıqqan salavat şeriflerde Seyyidli Peygamber sallallahu ruhuna, ahlül beytine barib girişsin idi. Biz tefsir derslerin devam etimiz ham bugungi dersde Fil suresinin tefsirin alırız. Şolay bik tiren ma'nalı sure bizni taqabirlikdan, g'ijiblikdan saqlanırga yardım ete turgan sure. Bu surenin qissası degende ibrati şundaki, bu özünün zor asker, zor baylık bulsa da min bar narsani buldura alam, min şuшы qavmni yo'qqa chiqaram deb taqabirlanirga yaramay, chunki sendan da qudratliroq, sendan da kuchliroq, sendan da endi haylakarroq deyik, sendan da boshliroq, aqlliroq zotlar bor, kishilar bor. Shunga ko'ra bir qachon da endi taqabirlanirga, minlanirga yaramay. Hamda bu Fil surasine kelganda da buning g'ibrati shundaki, mana Abraha isimli yeminjirlig'ida bir shunday zo'r boy deyik, zo'r askarli, kuchli askarli podsho bo'la. Ham ul bila eshita Ka'batulloh Makka yerine kelib kishilar haj qila turgan bo'la, tavof qilalar, ibodat qilalar. Ham shunga endi kunlashib, ul da bu yeminjirlig'ida bek zo'r ibodatxona tuzib qo'ya. Ham niyati bo'la shu Ka'batulloh Makka yerine ibodat qilirga yuri turgan xalqni o'zining ibodatxonasina chaqiru, anda endi haj qildiru, ibodat qildiru. Ham bu qo'y bir arablarga shu Ka'batullohni yaratgan, Makka yerligini yaratgan qo'y bir arablarga deyik ishab bitmay. Ham bir kishi borib, shushining yeminjirligine borib, Abrahaning ibodatxonasina kirib endi najisli ishini ishlab, shu ibodatxonasining jidorina deyik, stinalarına shu najisin salab ketaydi. Bu bir rivoyatda shulay keladi. Ikkinchi rivoyatda kimdir endi o'ttirtgan deb aytadilar endi. Bunda endi turlicha rivoyat beri. Shu ne uchun Abraha shu askar jiyib Makkani jimiriga yo'nala. Shulay g'ali bor, kunchilikdan deb endi kishilarni Ka'batullohni jimirib endi, anda bit jimiriga shunda tegizlana bir narsada qolmay, izgiligi bita. Shunga ko'ra shulay ishlasam, menim shu zo'r ibodatxonama ibodat qilarga keldilar deb o'ylayman. Shunga ko'ra mana bunda endi turli rivoyatlar yeri, nishikkina bo'lmasin, maqsadi bir. Shulay bitdi. Ka'batullohni jimirib o'zining ibodatxonasina kishi jiyo. Hamma shunga ko'ra shu g'arab shunday ishni ishlagachdek, Abraha o'zining zo'r fildan turgan askarlarini jiyib, niyatli nindi hayla qira, Makkaga borib Ka'batullohni jimirarga. Ya'ni shunday haylakar, nakirli narsa plan qira. Ham yo'nala qo'ya Makkaga. Ammo Alloh Taala bor narsaga da qudratli. Bu bitindi Alloh Taala saylab olgan izgi yerlarning birisi Alloh Taala o'zi saqlayani. Ham shu Makka yerligine kelib jetgandagirak shu askar to'xtay. Yo'l itirga, azirlanirga, ham Makka xalqi bularga sug'ish bilan shug'uldan endi planda qirib turdi. Chunki u bilan kuch qudrat kelmay, bunday zo'r askarga qarshi turishga, bunday zo'r fillar bilan so'g'ishirga, chunki bitindi fillar zo'r, ular qarab turishga qo'rqinish bitindi, shulay bitindi bir bossa sitaba ketadi deganday. Bular bilan so'g'ishib turgan foyda yo'q deb ham endi Makka xalqi qochib bitadi. Tog'larga, butun yerlarga, Makkada endi bir kishi qolmaydi. Ham topshiraqlar Allohga. Alloh Taala so'ylab oldi ekan bu yerda, shunday izgi muborak yerlar ekan, Ka'batullohni tuzitdi ekan, payg'ambarlar bunda keldi ekan, endi Allohga topshiramiz deb xalq Allohga topshirib chiqib ketadi. Ham shunday da qo'y bir fillar bormi boshlaydi. Ya'ni xo'jasina bo'ysunmaydi.
Һәм сынап карыйлар, филләр борыла, sen yemin җирлегенә әйтсәң, анда бара, Кәгъбәтуллага таба бармый. Кайбер филләр инде кире борылып кайтып та китә. Әмма кайсылар инде барырга ниятли шушы гаскәр, Алла субхану ва тааля ничек итеп буларны тармар итә инде? Менә Фил сүрәсендә инде Алла субхану ва тааля әйтә: Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алам тара кайфа фа'ала раббука би асхабил фил. Син күрмәдеңме ди фил гаскәрләрен Алла субхану ва тааля нишләткәнен ди. Ягъни уйланырга, фикерләнергә Алла тааля чакыра. Һич шиксез инде бу Пәйгамбер саллаллаһу әйтелгән юнәлтеп, әмма бу безгә дә мусламаннарга да шушы сүрәне укып, шушы гыйбрәтле хәлдән без нишләргә тиешбез? Анализ ясарга. Күрмәдеңме ди фил гаскәрләрен Алла тааля нишләтте ди. Нинди зур гаскәр белән килде. Зур фил гаскәре белән. Нинди көч ул заманында зур шундый державный, зур дәүләт, шундый көчле бөтен артиллерия белән дигәндә бөтен военный техникасы белән килде. Бөтенесе куркып качты, шулай бит. Һәм нишләде, карагыз, нинди менә күз алдыгына китер шундый зур гаскәр килеп басты шушы шәһәрне, шушы илне яуларга. Һәм нәрсәде? Әләм яҗал кайдахум фи тадлил ди. Һәм шулай күрмәдеңме ди, аларның мәкерлеген ничек Аллаһ Тааля алаштырып җибәрде. Аларга каршы ясады. Yani Allah subhanahu wa ta'ala onların haylələrin şuşu Allah Taala'nın izgi mübarek jerin jimirge digen haylələrin məkirligini işletdi. Üz-üzlərinə qaldırıb adaştırıb jiberdi. Nişe gitip adaştırdı, nişletti olalarını, nişe gitip şuşu məkirliklərin, haylələrin üzlərinə qarşı burdu. Alar ziyan qılırga tiləgənləri, zulüm qılırga şulay bit, maturğına yaşab yatgan. Хаж кылалар, гыйбадат кылатырган изге мүбәрәк җиргә килеп җимерергә. Хәйлә, мәкрлек кылганнары. Һәм Аллаһ Тааля нишләде? Үз хәйләләрен үзенә зыян итеп, үзләренә начар нәтиҗә белән кайтарып калдырды. Ничек итеп? Ва арсалады һәм җибәрде ди алейһим аларга ди тайран, кышлар ди. Нинди кышлар? Әбәбил, төркем аларга ди кышлар җибәрде ди. Шушы гаскәргә, шушы гаскәрне юкка чыгарырга һавадан кичкенә генә менә чыпчык шикелле диек, күп итеп төркем кышлар җибәрде. Һәм нишләделәр алар? Тармихим бихиҗаратин мин сиҗил ди. Тармихим ыргыттылар ди. Нәрсә ыргыттылар? Хиҗара. Хаҗар. Хиҗара таш дигән сүз араб телендә. Нәрсә ыргыттылар? Таш. Кичкенә таш. Alimler әйтә, müfəssirlər әйтә, аның ташның шушы күләме, размеры дигәндә, менә шушы бер бармак башы диләр инде. Ну, борчак хәтле дип әйтәләр инде. Әмма нинди таш? Гади генә таш түгел, сиҗил. Сиҗил кыздырылган таш. Алимнәр әйтә, менә шушы сүрәне теге ираным анализ ясаучы müfəssirlər дигәндә, шушы таш кешегә төшә икән яки филгә аны менә яндырып, яртылаш яндырып бетерә торган булган. Бүгенге көндә дә теге атом бомбалар, төрле бомбалар ыргыталар бит теге кешене яндырып, кидереп бетерә. Шулай, менә бу да шушындай бер бомба сыман, әмма ул кичкенә, бик кичкенә. Һәм шушы кичкенә күләменә карамастан, ул шушы гаскәрне, филләрне яндырып бетерә торган булган. Шуңа куатлы кызган таш булган. Һәм менә шушы чыпчык шикелле кичкенә генә ташларның аякларында һәр берсендә инде икешәр шундый таш булган. Ике аяк, ике кичкенә генә борчак хәтлек, шушы бармак башлык хәтлек таш булган. Һәм ул нәрсә шушы тәрмихим бихиҗаратин мин сиҗил ди. Шушы кыздырылган ташларны ди, шушы гаскәрченә ди өстенә ыргыттылар ди. Ягъни авиа удар ясадылар, хәзерге тел белән әйтсәк. Самолеттан бомбалар ыргыталар бит. Нәкъ шуның шикелле кичкенә генә вак ташларны, кичкенә генә кышлар ыргытып чыкты. Һәм нишләде, карагыз? Фаҗалахум каасфин маккул ди. Маккул ягъни ашала торган. Ас дигән сүз салам кипкән яфракны әйтәләр инде. Фаҗалахум аларны да кылды ди. Ягъни һәм ди нәрсә ди? Аларны ди ашарга яраклы ди. Салам
kebek kipken yaprak halatına de eğlendirdi de koydu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala nindi zor kişli askerini nişe gitip ko'rsatdi bizga o'ylar fikrlari kichkinagina tosh bilan shulay bit voqqina tosh bilan kichkina qushchiqlar jiberib tarmar etib yo'qqa chiqardi. Ya'ni bularni haylasi makrligi narsa edi. Shu muborak Ka'batulloh yerine kelib tarmar etib edi. Niyatlari ziyon soluv edi, o'zlariga foyda keltirdi. Ammo nishik bo'ldi? Bular shu Ka'batulloh bo'lgan izgi muborak yerga bir nindi ziyon da keltira olmadilar, o'zlariga ziyon keltirib nishar yo'qqa chiqdilar. Mana bu endi ko'rsatadi Alloh subhanahu va taolaning qudratini. Ham Alloh subhanahu va taolo o'zining shu muborak yerlarini saqlay, hujumlardan da, makrli yovuz kishilardan da. Ham nishikkina bo'lmasin, shu Alloh taolaning dinini, Allohdan muborak yerlarini, Allohga yaqin bandalarini, Allohning suyukli ona ibodat qilib yashovchi kishilarini birarnindi ziyon solirga tilaylar ekan, Alloh subhanahu va taolo menga endi narsa mumkinchilik bermaydi. Dega Alloh subhanahu va Sof surasining 8-oyatida aytaysh, ularni Alloh subhanahu va taolaning nurin sundirga tilaylar deydi. Bugungi kunda da islamofoblar bor, bitindi shulay dinni pishiratmoqchi bo'lar, tilasa narsa suylaylar, anda misqil etalar musulmonlar shulay, islom dinida shulay, bunday yetishsizliklar bor, butun yoqdan tagi hujum bor. U tagi ortqa qoldira turgan din, on bilan olg'a ketib bo'lmay, shulay tagilay. Ham Alloh taolo aytadi, Sof suraning 8-oyatida yuriduna narsada liyutfila nurulloh deydi. Alar tilaylardi Alloh nurin sundirga deydi. Bi afwahihim, o'zlarining ovuzlari bilan, tillari bilan suylab, turli anda konferensiyalar yasalar, kitoblar yozalar, islom dinining izlayanlarini, kemshiliklarini izlab, anda tugalsizliklarini ham narsalarda o'zlarincha o'ylab indi, bunda xotin-qizlarning haqqi buzila, bunda shulay adil tugil deb, ya'ni o'z so'zlari bilan, o'z ovuzlari bilan, o'z tillari bilan Alloh taolaning shu haqiqatin nurin sundirmoqchi bo'ladi. Ammo de narsada Alloh subhanahu va taolo Alloh taoladi imonsizlarga de, kafirlarga de, shu dinning, islom dinining dushmanlarına nishikkina de tegi rahat bo'lmasin de, nishikkina ko'ngillarına og'ir bo'lmasin de, shu islom dinini baribir de erishtirashak, har bir yurtga borib yetashak. Ya'ni har bir kishiga shu haqiqat birgina bo'lsa da eshitashak, o'qiyashak, ko'rashak, Alloh subhanahu va taolo shu nurin baribir oxirina haqlik endi yetkirashak. Ham bu kunda da ko'ramiz, alhamdulillah, internet aşağıda, kitoblar aşağıda, gazet aşağıda endi islom dini turida bilalar, shular endi o'qiylar, nishikkina imonsizlarga endi ruscha aytsak, nenavist, ya'ni nafrat bo'lmasin, nechik islom dini taraluvini tilamasin, ammo din tarala alhamdulillah kishi eshita, ko'proq qiziqsina, shulay bir. Chunki Alloh subhanahu va'dasi. Nishikkina islom dinining nurin sundirga tilamasin, Alloh da baribir erishtirib turadi. Hamma bu Fil surasidan da biz buni ko'ramiz. Ular nishik Alloh subhanahu va taolo xosh qila turgan yerni tarmar etirga tilasalar da Alloh taolo saqlab qoldi. Ham shulay Alloh taolo o'zining dinida saqlay yashadi. Nishikkina imonsizlarga shulay bit, nishikkina imonsizlar menga turli kirtalar chiqarishga tilamasinlar, degananda provizioniya hozirga tilamasinlar. Alloh subhanahu va taolo o'zining dinin, o'zining muborak yerlarini, izgi yerlarini endi saqlay yashadi. Ham uchinchi tag'indan foyda olamiz. Taqabirlanib, menim oqsham ko'p, menim darajam bor, men baribir endi bu kishini yo'q etam, anda bu konkurentni olib atam, mana shu aytan yurish kerak. Har vaqtda da bizdan da ilmliroq, bizdan da oqshaliroq, bizdan da endi ruscha aytsak влиятельныйroq kishilar bor. Ham kishilargina tugilib,
bizden de barlık kişilerden de barlık boylardan üstün zat kim var? Allah-u Teala. Allah-u Teala her bir narsani o'z o'rniga qo'yadi. Taqdirlanib yuribmiz ekan, kimgadir zulmlik qilishga tilaymiz ekan, g'adil ishlab yurgan kishiga uning ishini tayoq taqamiz ekan, Alloh subhanahu va taolo oxirdan baribir endi ishlayashak, agarda u g'adil Allohga itoat etadigan kishi bo'lsa, iymon ahli bo'lsa, Alloh taolo uni baribir qoldirmaydi. Baribir tegi makrli kishini yo'qqa chiqarishadi. Ya o'zining problemalari bilan botirashaq endi yoki boshqa shirlar bilan yoki endi bankrotlik jibarib baribir endi Alloh taolo yo'qqa chiqaradi. Shunga ko'ra bu sura irata bizga dindigina boy milkat bo'lmasin, dindigina zo'r askarlar bo'lmasin, taqabirlanib yuriga yaramay, ham zulmlik qilarga yaramay. Alloh subhanahu va taolo bizni o'z o'rnina o'tirtashaq. Ham Alloh subhanahu va taolo bilan shu suradan chiqqan foydalar bilan endi amal qilib, turmushimizda qo'llanirga nasib etsin, taqabirlanmishi, zulmliklar qilmishi, Alloh subhanahu va taolaning nurini erishtirga, ham uning yo'lida endi kelta qo'ymasqa, chunki Alloh subhanahu va taolo bari u ketani votib o'zining nurini, o'zining haqlig'ini, shu muborak oyatlarini, payg'ambarning hadislarini kishiga erishtirishi ham haqliq endi itdan so'ngma baribir taralashak, kishi eshitashak, o'ylanashak, fikrlashak, kimdir endi shu dinga kelashak, kimdir shu dinga kelmasa uni yoqlayashak, durustini aytashak. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo tavfiq hidayat bersin. Shu surada chiqqan endi foydalar bilan endi amal qilib yasharga nasib eylesin. Subhanakalloh bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta va astag'firuka va atubu ilayk. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول